Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senopri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah penuhur nami hubamu Tuhan. Nadop man layak-layak kon hasehaton malas nyuhur. Sunai age aguluhan na baru ban nami bani panorang sogoton. Bapa, bani nasyo ipukah ka nami horja nami si ganu pari. Perlu bimatongon hatamuin na menerangi ura pikiran nami ase tetap tuguh merpangarapan hanami. Ibagas genup lawan nami seganjang nyerion. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe na siya marianan bani panorang sogot nyerion. Nabuhi sisihanami marhitiyo ni channel YouTube on rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion Senin tanggal 27 November tahun 2020 tersurat bani buku Yesaya bindu 40 ayat 25 nama katahon sonon. Ahu sendiri pasalosehon panlanggaronmu halani ahu anjah dosamu sengbe padingat-dingatonku. Itaganupan babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu mardingat ope hita bani hata bijak bahasa Indonesia na makatahon. Tiada gading yang tak retak. Arti ini ay langadong jolma nalang ongga marsalah. Jadi sasitong ni sedo jolma na dumagukan der atap na sempurna hita ay namaningon si dingatonta. Nah, tapi porini pesonay gati ope tene jupah ibagas guluta sanggah adong mahalak na mambayan sada kesalahan hubata. Nitama au lang kudi nga be salah ni ay. Nini. Suku-suku ni ay ma. Tongondo na ni anggo adong mahasalahan ni halak hubata lang idi nga kita be. Sa sitong ni langadong jol matene nabuy lupa bani hasalahan ni halak hubani. Kecuali lumapikun langumbe idi nga tagya ang gulang sa sitong ni langadong halak na lupa bani kesalahan ni halak ngalekan. Hala ni ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas parsauranta, ibagas hasadonta, anggo lalap do ipadingat-dingat kita, hasalahan ni hasoman do pak kita, totu lang diarbe parhasomananta, lang be diar parsauranta. Age ibagas rumah tangga sonay dotong, dos dotong ay. Anggo lalap ipadingat-dingat bapa, hasalahan ni inang, atap sebalik ni ipadingat-dingat inang lalap hasalan ni bapa. Ya, rama lalap ay maturus persoalan. Ya, hampe hinan nini inang. Bapa lalap doham, sunin doham nini bapa. Jadi langadong hadamion tene, langadong malas nihur itong-atongan ni persoalan ay. Nah, suku-sukun ni ay masonahado sa sitong ni natalup kita ibagas parguluhan taon. Marhitikon ni hata ni nebata hubata. Isobut hubata. Bahasa nebata sendiri do na dumapasalosehon panlanggaronta. Arti ni ay pasalosehon panlanggaronta. Lang ipay manebata hita. Roh parlobe mansopot kon hasalahan ta. Jadi inisiatif ni nebata do tene nalaho pasalosehon panlanggaronta. Anjaha lang ipadingat-dingat. Jadi lang ipadingat-dingat anggo bahani bahasa Indonesia ni yung kitungkit. Jadi
on ma resep anggo sihol hita, ibagas rumah tanggata, ibagas kuryata, ibagas persoranta si ganu pari, jupah malas nihur jana, jupah buah ni hapor sayonta, ase penjolan bata laho mengampuni atap laho pasalosehon hasalahan ni hasoman, aima marhitihon ni nalang ipadinga-dinga kita, lang iyong kitungkit tene. Jadi anggo lang mampu opehita das kubani panurangon pasalosehon ay janalalap do ipadinga-dinga kita burit ni pindo hita ma hubani Tuhan. Kasi Tuhan matongon napalamlamhon hauhuronta jana luka batin na adong ibagas uhurta gabi malum jana anggo do mamalum totu ijay matene maningon totap idingat kita hata ni nebata, idingat kita pambahenan ni nebata hubata na do pasolosyon panlanggaronta jana lang padingat-dingat dosata sonay mahita tungon mangindo pargugo hubani Tuhan. Asi jenges sasadonta, asi jenges parsoranta, ulang be ipadinga-dinga kita, dosa ni hasoman dopak kita, tapi dinga kita matongtong, nadop ipasalose na ibata panlanggaronta, jana lang idingat dosata. Amen, partong kumahita. Ajareham hanami tongtong Bapa, ase songon hatamuin, isaksihon hanami ibagas parguluhan nami. Tanda ni naduk ipasaloseham hasalahan nami dopakham. Marhitihon ni inisiatifmu sendiri. Sonay mahumahan nami Bapa. Puri ni adong hasoman na marsalah uban nami. Anami maparlubi tongon mamaapkon ay pasalosehon ay marhitihon ni lang ipadinga-dinga kanami. Dosa ni asoman dopak kanami ay managabi buah ni hapor sayon nami, buah ni tenger ni hur nami, sonay age buah ni pangarapan nami bani hidup ni hurmu. Terpuji maham Tuhan ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo namion. Amin. Para sobat taganupan, selamat pagi anduar matongon pergugoh na kumbani Tuhan in hidup ni hur pakon holong ni in ay matongon nagabi buhalta sa ganjang niron makorjahon horja na madeyar. Shalom.